Malam golong anda manun sebit besul alat kusnial indi kilat kusnial indi ni jen an raja kaya guame ko Australia wen misali Albany ke state misali Perth raja makelo jaga jako bijuin mondial ling kata chakon kula jaga ja Qurani Yecu Kristo ko wiarar kala da royni ne dial la da royni ko titila da kane dial ka jaga ne dial ka jikora ka bonya ga shotgun ka gat ka yeko zumbare rode an sheben wala ka gora baro ka tungna nesh kon ka royni titi chaga kam kon ka chaga kam jak ka kan jak te kam ga royni kus chaga jogo toga jaka Jerusalem awona ka Judea awoka Samaria akunu pe wa kelo so da marke nya mare akan kon na tok de jilem gwatisino mi nyuru tar jadu nyuru dolu tire turbiel mishijal dejilim ko shanoran gung nyam kwari Yecu Kristo kabana Qur'anu kusbana je thiec ko da kon kam yede kada kon ko bosre ngone dial kon galat chanapal gwaram gon shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob gwadin shaka nyam daga saga ma kathene ko kai loido ajin kwar ko smishine dial shikama gwadin chine jakadin Yecu Kristo ko banai bakam royni ko tete gwadin kaga lengden tene ko leblosh ko leb shargo ako ngash kiteji to gwadin o buga to ta menyok kalan kare sharako gwadin ko baka tejenga ka baka royni ko kwen ka bene ngash ko dukken kende dial de chaga jithi gwadin ga ngash ngwana bagaji shogadini Yecu Kristo mala kwara inono so nyamare kanda mare lana gorin shang akano wakatan lada lana gor ko bakwaran ba yapon ngesh ko na chalar ko bogon chali dit choga jan kwaro de jan wanu de bangwan ko apoin kwarnu ko stodun ka seb yega de tiskadun mulur no royni ka titimlat kon ka gwayelon ko ne da kon ko na poin ko poin kwar ajale yedo laloy de kula tet then bi yede bokula ben bokula bereda andi de dong de ket adim lawala lim should Jesus kwar lim should Jesus kwar midit mite jizramino la yika loy de penishang la wo shedwa loy de la teke losh mi teke liao la luɔc losh mi jes mies losh mi nek bose elonka mi shishush jin shudi guas mi shungasin jin kot mi gangi gog da mi shibida keo shesyang ke bom keneno Jesus yenda gang da mazda news da luɔc da kwara tek da dob da pek jalejin miliakoji de on loy da rela da du kwishar mi sharaji kashang mi bajinen shengdu baji dolya ke push
mi ngode ta ke ye poinde de no du a ke ka I should do le loi de ye pi mi shang mi wo shang lias da ben. Amen. So alekta quarkus ake saga chakam kono ka gwaz shara ko kon men mana ruwaini ka bana ka bakwen ka ruwaini ko stiti ka ruwaini to go mishilo shi palpin ka ruwaini dina na nong tek Yecu karasola o gurukun shiga miska mana rai dwar ka shiga liu dungno te ga mis mu go mishi kwaro ko zakam yambe pe nyal a mesa mamora na washam shebeliu mesa makangane ka ruwaini Yecu kraso but kan jiju za kula ngashi ne ero jaga kirwaini ko skola joga na ga ko biya shama ka biya mazaremda so shi jiju za gwe makan mato me babala na ko di ran sham ka di rem di mat la ran gwe ko dong maybe something very strange but nesh ko na ko ne en juzu la kula maska lo de ne rem Yecu Kristo la ber kon jor en jura kula kam kon ko da kon kula sham lo de ne kerwaini ko sti kula kam kon la mistake mi nyuzi nije kon ko erwaini ko sti kenere Yecu mishiga mat point be kenen nong tek madorar da mare kan nyamare raja goro de share ko kon today a raj mishalat a Paul ka raj mishiro de shat kata yeti leja tetin but Yecu kon la dor ko a kan lunjok be leja baben abenne la ko a kan ben be leja baben badobare laga shi bende marawde abende manyam ko me shekul lat ko ne bi leja kon ben ka bende manyam shi leja cha ben la John de thi kulao angu wa John shat ke je ke Elijah angu wa John wa shat ke Elijah ke je a thikel mdiro de thi ke je jinni maramo ke damaramo ba kon Bible korom Bible nesh ko ne ono kwaro kus shagadani Yecu Kristo shajak akan Yecu kana badawi mon cha jag na Gabriel cha Jacob ne del baka baka moch cha ya dab kan mila Kristo ka kwar so meshi Jesus kana la da kana ne to shi kwaro ko za gor ko ne da jag mila ran da jak mun kwala shol jag ni John shi John cha ben cha belet cha na bala ler ko ne te garam ya cha benne ramamo goro biya dur kun biya ga loj pin biya ja gor ka biya ben ga je ka pal dur kun ka ba la ka mach okay but take kel me da kon kul kon ngane cha John the Baptist ka ta ci ben ga je be ga ta me shi Yecu Kristo ta jijus ta ga jaga lawan ne do ban ta ga latin korakus ci ga kairar tan yes mo da pal kan ga shang longa a thong mo da kap kan lu ko dawal batawa shiang ne chicken magwalat ka chila lo ngor ka tai lo korakus ka joko ne biya gogon rel min dit biya kwang ga je ke biya duptin de nyinkos de galat ka je chicken lo ko chicken lo jala politic many high priest changon kwala gorgo ne ba kwang ga je ne di chirodi nominate ko ne de ka shonga nyen gwa mo lekin campaign let mishi de gwej bako ram dong de yin komore kel mishi de gwej la ne ram mo ne dide dong de juti am yo la ja gubna ora mo ne de wona katila to that time but nye mare kan gan mare de kon kula la dor ben bu kon go ken yam chana mar wo ka me shoro la ka shang Elijah ko ngash kone me ti to ka Elijah ka gwa de dan chero bo to ka God Israel ka gwa be Yecu Kristo ga je ka chero do bo to
ka baro da tok bona ka gosin joga to content tana roje inshallah da tana jamirling roje inshallah gome kaji Mɛthyu shoko wal baro baswal shawana ka shuji kɔaarɛ je thiec ka ngular gɔɔyä emo ibi E-li-yaa dhil ben nhiam ka shoja lo E-li-yaa be ben pan E-li-yaa be pan ka ba ŋɔaani diaal luɔc gɔɔyä du no han laara je ye eno E-li-yaa sheben ka ken angash ka shugalat ka min görkɛ kaino ba shigaran thiec ka wo be cuuc tetnikiɛn ka shop lɔɔc ji kɔaarɛ Yecu eno latdɛ titi ka kwijon in la lääk ki Yecu kon temdor gwame ka ten chalat ka ke roine titine chalar wodi chalar ci gwabe ben ko ngular ka jamone ta teje ji kɔaarɛ ngular ka je ko bikon beni E-li-yaa ka nhiam chuko kule jogo yes en E-li-yaa ba kon ben ka nhiam bo ko ba ŋɔaani diaal ba dob diaal ba ka be rich ba ŋɔaani diaal ba ka be relaka ngai kon yi John me shabene ne lawede en jawra me shoda doar real ga dub kɔaar no ko zaka ba dob ngongong ba ga shuma thew ba goten to lolo ba ga dir bu ŋɔaani diaal ba ga joje tan mela jawna ga kujina mo o ngai jawne ne re roina ko ste ga dub to ŋɔanta jina basten but Yecu karaso be ko te diaal kan ngai ga dub ken ba ga ko bala na abe ko lodge dinas but te kel mende kono kula ngai gome en por ne John en E-li-yaa aram kel mishagaji aram kel mishaga nyimaro ke damaram te ga rem midar ejen kono kelama shama ka computer da madato ka jen joma kelama ye ka jama but me ku E-li-yaa la jako ne jen batagada kanede ko kenode o por ne jen Elijah sharoda da tara wai ka kante la nyingwa ta kloje cha kam kwaro ko skeleo kace ta ganyir ka te dial te ko la ka dopti shaken ka kwiro ayin kos ajene ja E-li-yaa ko bata ga dak kanede kon kwaro ko smichro le ye ka loju keleo ashi gorko bi roine ka bigalat sharoda taye gaji lara nyu da ji completely kaga kujamo chu korko za gorko en E-li-yaa me shiro da jako ne bu duk korba ka me ko loje kelo she gorko baro da nyosja angu me shi to shi God Israel dial shi gen chigo kor kuzne gwaine ko bene dial ba ko kulo lojo ko korkus she gorko ne ba goin ko ta la den ga tono ki jakan ka shu pal ko goro ne bata me bej me ne no ngai ko ne winmon ki shango ku kana la yara winmon me shi dundien edun ko anta chana mero ka me shalat ka ku E-li-yaa bana story mutor bana ya kon kwen but kono kwen la bel kono ko bara longa chi kono da tu ko ku time ngom to content so te ga kwara men yam shogo wal baro a kare da lade jane lade je lar E-li-yaa karet me beben so ngash kono charet enang na o sel piu ko sel kwan cha chat ka ta ko ne reala rana jek mishir leng roine kos michi yeche jen gwada tinatin ko ngai kon gan bel panken kanekos readan ku niala la kula be men bu kula ba wacha chat ka yekos but enjende niala mo la wach rata tin so jen yega pointu ajeno ne biti bu ngak bu ko lat bat chi yekos telo ngot ka jikel tana merja kwen to tame shu E-li-yaa ran tishbay
mission ka Gilead Ahab jog shinige shur kos snel kos Israel min tashunga nyamde shabita ka thach kenyal erunititi eni mishalar so mugui ko redichi Elijah largwame eni red mishi Elijah largwame ne ka tachalat kaje ata mishraro riyaj kaje eni rami yaj rod alare jo ne menene bajik to gwame ramita ka long kiemuro je ka kwira man ngedi jawone ne mishala ramano be jawlat ka gwade ajin tam shiga tamano so chi Elijah choroda yaj nyam kwarne Ahab ko shini ga matamenita nyam kwar kuzun kwalla ladega chawa chin nyal chabedam kurunjok kenus so ngume chitok je tong na ka gwade je tong na ka gwade kwari yi shuchalar kon mite ga mithi yene ka shoda bajalelde biaje ka gwade so mishi Elijah chapal ka loja ke lew ngai kwar ko zawane ne meter Elijah amabinung shoda lep kan kwar kan roda ta ke Elijah charaj Elijah shalin ka chalat ke chagalat ka tan bor Elijah ka kana Elijah la baj pinbo chata kel ga amene me chalwang da chanyo zrai de kelo so ngash kon gan mar kan nyamare kala dialati shigala lora aroy ko ku koru dal shunga jalat kona gonda gweje kontan lengatan lat konga ngaje tin diala let konga go gosken wala let kon shikon ga let ko gosken gweje ka kan dial ngaje loy dubo akana rono lathan kala de ngaje jawane ne mi ben ten bo gor ko kwilere kos gor ne je ko bu kwara kos le de ka loy de kele wala chiru to kaje alamush mitek wala biti ga your own personal interest mi din mo gor bo blat kaga lene dana kaga kwara kos bana chawati shaitan tethin gweje kontin michi kono ga kware shogo wal badak kware menyam shogo wal badak baskel bu kon metod bu kon mer barthen aken kono ga conclusion ko goro ba pet ko time dan chabuwa ko dong shukon beta enough time to do it but kuno kware Yecu Kristo bakon bosin ga yere ka bakon kam leng mugwa ka ngai roine ga so chalat gwame on kware menyam shogo wal badak baskel chalare ko korne ni tungwan ka diogru ni shuret kosnyal ben ke Elijah wei wer news ni ro Ahab kabanyal shujak kadem chu Elijah ro news Ahab kateme red dide ka Samaria kashu Ahab Obadiah min gwej dor kwar shol kateme Obadiah ngaza kosnyal along bas wal baro kamen shi Ahab Elijah nen shu joge ajinda Israel kashu Elijah je lodge han kan Israel dak ajin shi jadak o yana dor gur ko shugor nukos bal kashi lokos nyal lok ke kwishamo tame wer maji Israel dial bawarum keke pam Carmel kanong go kos bal tin kurungwan widi jandie ka go ashara tin kurungwan tin miskel ke Ezebel kashu Ahab ji Israel dial shol kashu gog matpam Carmel kashu Eliya ben thieka neni dial kashu wei
abuku manin nei ba abuku manin nei bia kaj kam shere dangraw kami akus nel lakus kuzo ka gore je ka ebal ka kwa gor ka kenas alosh keriet ka shu Elijah ka jog hen kara yep ka shu Elijah jog hen kara lago kosnel mishido kago kosbal kanei to kurngwan wede jendie komo kon tag dangraw ka ke mekaro aka mekaro thakel ka nake je ka ngot ke je don ka balas wijen ka aje sha dobmaj ka bathek indong nak ka balas wijen kashe bidomaj ka biashol kusdun ka biashol ka bakuznal shol ka bashol kuznal ka kud abija loj kamacho eja la kuso ka shu ne diaal aloji raj mukwa ka shu Elijah ne diaal jogi bia thiegro. That is verse 30 ke basin John Dogdien bia thiegro ka shu ne diaal ben thiegade ka shu yignal ka shu yikunyal e sha dakpin nyoka tat ka shu pam dang warau kan shit ka pek sung nu dwele gan Jacob me shiret kosnyal ben kaje bajishol Israel ka pam to talk cho yik test ka kwi shodada kunyal ka shu pul midit mide thyang ka dari pinidang ngwan tet aweleje ni yik so kabes jen jog wede jen bakel ka gwas thyang shu gogni Elijah ben thieka ka shu way hakos nel kos Abraham kos Isaac no kos Israel ajangashke en wale eno jin kos Israel keno en kwaindu kala de tidial karwaidu losha lo kunyal losha ko benei titi yangash yo kunyal akus kaka pet lujni loshken jok kashu mai kunyal ben kashu mush intup ka kene jen pet ka pam ketu kashu pu tinterei Paul kot kashu ne dial enen shugo wasken golpain kashu go way kusnyal akus kashu Elijah ejok kaba go kos bal atel ramkel melain kashu ga shoga kap kashu Elijah kanong ray tora kashon kashu kanak sin so mugoj kone karai kwara meraude kwara menem shoga wal bangon cho en wini shobin shang koga kanene shuroi kunyal ben kaje so akan kon ben kajen gwa todo me so chan me todo me chan mergui ka kiroi ni salat gwa me
So ngesh kone gan mare kan nyamare ano Elijah talar kono nene en Elijah aramit takarem kan ramit takaring kata takaji kan ta taka pala ka sometime tung no ramit mila daroga long ko kone ko chala ka PowerPoint presentation aramit ka tung no ramu gwa en video me dijale la pause yo me talk and then di ukwen ko kwen me taka shop lodge mila daroga a little bit but tong no bu kwaro kos bu kon boston but take a little kon kul ngai gwame take right mishalat kon gwame bu goro de ko kul gwe next kon ano mit take riek mi talk within the society ne ti la mala bel gong kanekos kanere la ka bel ke jijang ne chaw kan mo no bu talk ni de job changa wa lew da maro tin jek changa wa ko wa penyone kan ta bi talk kare ne tin kan kos kan ga los kan ga roin kan ga ngash chaw bo loyen wang ne tin chikwaro kus chich ten shelot ko gan lew tin chikan bel ga ne chikwaro kus chikan but ne kan kwaro kus la daga chaw bo loyen be wang ne to ka jen bukul to ko bana ne ta ji shung ba ko la da jek ba ga na ka ba ga ju dor ken ka ba ko la hand down ko ba ga ka ga la shar kan ga ajen ku kon nen ko en have me shi jen ka dokos ko da kan kwarkos da kan la daga angu me shi to taw kan shar duer kene shi kan la ko da kan kullu angu kure ga malaban kane shi kan go ni leja ko che lar a chang ne ko an lat kos mi shung nyam ko right now so che bidam kan kruna ndok shi kan go ni raja mon shi kan go ni point leja kan go ni je point ko san ta ko shol mo ko ngol la tet ko te ga duer mi ta duer ajen ku kon nen go men shumutude shu me shi have che Elijah chenen che jong Elijah ajen jira men non Israel non jada but shu Elijah jin ngoga shu joko ne shi handa Israel ajin da Israel kuma non Israel da o sha ngut ko sha ga banpin sha kwar ku da non de ko pale sha banpin sha wa ba these things a me brother talk kacha talk already kajen time to content gome ko nekos chumutede ti shetan ga met ko cha kus gweni cha pal this is a different topic mugoro bu kon address ne ko tung no regwa bare ta right ne kon ko angushal ka je o angushal ga John ga je ne Elijah angushi John la do mende ka washat ka ne Elijah ka je ka angushi Elijah ka ne John la do mende ro do bu talk ka ni ni joga to content gome this is the topic ko kon la gwe right now nyamara kan da mare ta nyogo lor kon nyok question go be lan ala de ka PowerPoint but right ka background so chalare otungude jin yena dor gur ko sha lo ko sha ko lok ka sha ko nyal sha ja ban pin sha palu sha palu mu ko milangu ko mi sha ko den tek mi shala bal so ngesh ko no gwamene tenyo ko lar gwame gwe roine de gor ko wala yan she Elijah chaga Israel dan chaga shol chaga thiec ko ene ko bia shon campus ni dangro ene ti na gaga campus ni daro kwer ni Jehova mi jala kwer ko zone gore ja kala de jaka ko loydun kelo ko z jaga shol balo mi jen gu yene la ko zone la de jaka ko loydun kelo ko bia man tin bia ja wajak ci ran ci garo jama talar kon Yecu Kristo ko teleram da kus daraw da kan la de ka bi yingong no ko skel mi kwaro kus mi jen bela de ka loydu kelo ci Yecu Kristo wa lenye ka loydu kelo nogo ka sharu kelo ka tedu kelo ka bom longa du kelo but ka tatu kon we more this time ci neitin wana gorko wanene la kan ya temnu kwaro kus karako mi ci terere ka mi ci wore ka karo da ejen du kwaro kus bi kulo tem kana wore ne mi cha shang lo men kulo lo ko ke je ejen du kwaro kus bi kulo tem nge but ko bu kwaro kus bi no kholo du kelew abar ja ko wanene mi bu nong ne ja ke bela ne ja ka kelew daga ka neitin wan
ne to wan ta la kurishin ke time to kontina sharkan ka kap ta tagarat pit kana gangan shiga loy den lut ka kwaro ko completely take nyin wat la ka lele wa met a shiga ngok lo nen a gwer a ga tu je ga lagang na to nyu de jiran ko do gomana kene to gwer ci lo je ga ko ne ne gwer ken ci ro ba nyu da laran ko bo man ro do kene to gang ken bo man ro tan ci ga lela nyin wa ka na plan ne pi kom ne na bol ga na community dal la ka tin wi ngong ne ga ka kel la da ye ga na bible so ga diaal to ne ka tigor ko no ne da ko ro na real ga ko shi kon ko ko ci kon be la daga ga shardaro a wi mo no ko kon talla me bu do tin shonga yang kel a tarai a do ko torbel ke jedne ka renal enu ko kon bum mi ja shunga taran talla me bu do shonga but she Elijah to God Israel to get it ko ene better come dum daro ene better come share daro ene better come kuzn daro kwarin Jehovah me jan lada jaka she Aaron chongok she Joshua chongok me to God Israel len ko ne wudin bum ko sha kworo ko tawlat ka bugor jaga jogo be me gorudun kel me gor yene kan kus kunde jek gor yen ka do ya koren badan ko ne ji dora be ne la no kworo ko zaga me shi God Israel ko ko ne ram la bodien ta kula lam nyam ndien ajen chi ngong ne janone then kan rodin kan ganu du ken chi bosden chi kan ko and this is a bit of challenge ka bos kon ene ram cha la bos lokos gwati tenon mich lloyd shi kam kwar kos ko lloyd ke lew aled ne ja ka 100% ka gujene wongde nation yo ne shi gang no rokoro mane kan ne ku lo gang na ko shi tan la kon ya ka be no bod be tol penye che ju bong da set ne dial kon la chwa ne ko koro la ngade ke ye kami ci bos ci ko shong nyam ne ci kan bible cha ko la tet ke den ci kan gang ka lloyd ke lew ko tek den ke lew and then lo kwar ko la kala de mekan jakan ga shong ken amene obi ken tegden chikan lok ko kiroi no kos a chi nong no bi karoi no ko bi kan alat chi kon ta ga bible ko en kona wala ka whenever you're doing something think of the next generation lamne dor be ben ko lamne ja shara ko shong obi shonga roi ne ta chala pin ko Yecu Kristo ne de bi ko jog jogwami bi lo den betet ka bi kan jal ka doban shi ko so gorkje chanyo lar gwame chi Elijah ka shol ko mo rudun ga sadaro ngesh ko no ne en point tag ne daro to kwala shol ko kala ben ten kwala belel lot kanu the sacrifice ke mission by Yecu Kristo parjat kaje the only mission chare la ka ko bu ko accept she mun midden a mush me be ka Yecu Kristo but any mush midden pal kus ko ken we no du to ko ken a chang la kus to ko we pal ka jin bu lo ko yo palo no mene e ka telemeter and pal in years roda ka Yecu Kristo man pal ka loy du ke le ko ka guru no wayin ka telemeter den me we bad golga bu ko lo du Yecu Kristo ko te tangna ti jaka ka koy loy ko kalor ko bo wore diori ngaji ko yo bu lu njogo yo bu kwaro ko bi jogo paleka talar kon ga Galatia ko ne kwaro ko tada me yom ene rama ci dor pedo be jengna men ci ped mu wi ped nti jek bu ngere kan ti jek mu wi ped nti go bu ngere ti go so mi ci Elijah me ci ga jogo mo jero ko tadun bar mo ga tada Elijah kan ro mo ga time mu do dien me dangna ko da pal ga je jongona ga the principle ko the many kan sangne te la lor la ka to ko sangne de la kwaro ko la ka pal ga je chumutere chawa kan ci Elijah ci shongtin ko be sa ga mo be lip amene mi shop ba kwaro ko be ko shol ko ne ba kwaro ko be ko shol ko ku loro na sa joge mo nge Yecu Kristo ajen sa ga ci Elijah chumulel
cho pal ka shu loro man chwa receive ko ka chwa kwaro ko chwa ngaj en otu ngute chwa ngaj en one ne kwaro ko okus me gai ga na me chukul la nyam na ajen ku kono le nen gwa mene shungu tede kele ngesh kono bona ko me shi Elijah la nyam na en Elijah shang ne me shi ga dis ro chiga kairar chiga udum ne ken go ko bala ne nyin ken de gor loy den ga chiga kus gwen ne chikan go pal me chaga shol ko ne baka banyos kwaro kus kana ro mo ke yig de mu wotane ja arab nowhere ken yig ne te cha ko la dak pin gwa de la kwaro ku la pal gatin wi pam kamele chaga nang tin ajen yige cha tol pin jo khane je nyok kan pam ga dial te cha dak pin kan jo ro lo ka cha ko lo tin nyok lo de no ne beta ka gwas ba luakos ba loj goze ba roine ka ba lo tin khayni dial ta na wi mon doctrine dial cha ba nong re lo ko to kuna lo nong da kan dial ba kana rubbish ko jindiro de ti bible kel Yecu Kristo kel kos ngwana kel nguta kana ko ne chol na ro den ne tina lukus ne tin wan pa na ko dub to gol e ka wajen lo ko kel ka wajen pon Yecu kel Yecu shawa en jaska en ka ga yen kar tala kar mi ti mo pi gwada kara e ka tumar pon jadam it never happened any jat kelu la te gwa kel e chan mu kar ga bukala won ni al bu ko no gost gai kana la kana ngot pom go no ro ne pon jada kel but china mo we don pon mon ka don da golga news ja kon ko ka taye chi lije che chungulel ja pam de ale kon chagarol gwa kel kan pam de ja dakpin bu gwaz bu ben very soon ko bu korkut bu yede ba wopin ka ban ne ka baka kwan gwa kel ne te me ko ba right ba wala ka loy kel ka shar kel ka taye chalat ka jag asal der mo gwi kon en ta te ga ne shoro te ga ji adventist ga ji catholic ga ji methodist ga ji presbyterian can all this the algon ga shoot doctrine ni kan ga yapin ku kan la daglaran ko lawa kon ji luwa ga mangane ne ne kan di al ka sharken kroje bible en cha kam kon e Yecu Kristo lade me ci jaga balat ci kan lat ka jokel bu gwas be ben kan ni jokko ne balat ka jokel bona kene dial tan logo ne bu matament re bible ga aran ba gagrarun chukor ku ce togde ce bu gere ko cha logo na ajin ba gagrar ko shi bere ci lo kajana lo kor ko dal nisha but ko kor ku te ga kailo wata ne dial cha ga met lam gai kana da le nyam nat ko bere nyot ko jen kor ko skar lad dial goro ba kamna la ka nyuzna ba ka ngash ko ne yesterday akarwain ko sala thok so chu Elijah chu pama ma chu tat chu yigo ma chu tat ka chu ja latin ka chu kor ko chu ja pal ko da la lor la ka to ko je so chu mutere chu ma chu penyal akan mala da kan ne ben kan go kaine ga tana ga kai Elijah nyo da jako bata ga gwad me butere ba ka ne dia telan kai ba ka tere ba ka nak but take kele de kono kula ngaj kele de kono kula ngaj o gwad ci jek ci go talk ta ka ne da lanne ko ka ne da la gorka mesha jine te la go kani te ku bal ku gala gor me chaga kab chaga nan dial chukor shing chole Jezebel cho Elijah jogo ka sag me chaga saga ma makana na guru na kan te ku kan so shen Jezebel so che Elijah chi shang dol ga cho ben gaje and then choro bar ko goro ne na baro bar khut ngai kon me chi Elijah la de kon go cho dol jen but ajan ne kodal pone jenen Daniel mecha yor pin ko telaramu bu kwar ko kiram telaramu bu ko de be pal kanindi jen jok ramu na molat ba yor rey loyne kana o complain kango kana o ko kware ku kal latkel chune jen ko kwar ko tawa chawo duele charo gag duele cho pal chine gamela de amani Elijah ba mecha to ko ne cha jogon ta be ku nak telame bi kan anga choro barje chawo chowo choro bar chowo ne ga gwa me jal ka ni nan dok
abal chuuc abal wang chol to tek cholo ko ko ant tela mala ne dial tela gwara te chanak tang no akulunian but you jagban chwaja moy ko piu chwaja moy ko jurai cha jogo misne ko godan winan amene meje chumne nyam ko a choko choje jog chiloje je ka chiloje chedit ko ne kane dial tela gar Israel ta je lok tane dial chaganak an korade chidodan angu me chili angu me su kwaro ko da kula lade ran ci gawra jama da kono kwan tana jaman kwan ka kwara men nyam ka kwara men nyam shogo wal bangwan tana jaman kwan ci kono kwan gele ban balaje chala no gwatot so men balat ba kwan quickly and then ban merwara ide then ban ko ko mun gode cho en wini cho ben sheng koga la chara ngade da kona sholode ala cave togling nini ala pam chi ro moy ka gwa mu kura ro lela dena da ka rodin chotten shoroy kon nyal ben kaje ka shoje jogi angu melody en wane me Elijah ka shoje loji han chete ga tiel ko kod nyal kos en la royo ko shi ji Israel gude lok ka sha yigde dak ka sha gog nak keset kan kara shidodo ka gorken nagaba so enemy chati kareo again the same answer la loja but kami chi benen ka bas wal badak chungutede cho kos cho redede chi jaw kos chi ben gaje cho je jogo ngode hen shabas dori baraw pal ka Israel tin kan kusbal pal ka kan kane shem ka sukin shuko zalarje ko nene shudier ko ejrong engine karadu ray Israel ka chawacharo moy ka wunu dangbar wuru tibas dore dambaro ke wunu ti kisne baro kane ta chaka gang ko nene kan bal kan pal ka rodin gong nyamde bekin shugo bekin she chakule jogo jana ku jen bu kwara mabiu kwany ka be Elisha bi kwany gwadu ko shukoda kam instruction ka katai bangwana bagalat kay changne me cholo gala chupoine jobom ka yangai ko chukwaro ko tetkel gaja entire ko Elijah la jal gaje ninang dok nyodo ni tandi pal ka duor ko loydu ke lew ka tang min at that point da shoot amene mi shejak ko na le shi Elijah jal tin ka nindang dok abe shoot ka tele pu ko tele kwan ata nong di ban ko kwaro ko mite ga muguji na mene ci yi ku ga shobala to ko kirwai no ko den di rodo mal penyam ko skadi pal edi ti ga man gori but chalar Elijah ko terror preserve ke terror romne ti bas dor dambaro to kan mol ken ya pinga kan bala mo kan kus goyne kan ngana pal a shan me tiken bit kare ne ne to ton kan ne ka ta preserve kan as kan ne ka pal kan ne so muku konwanta katai tagaje in the life of John the Baptist mechaben ke John la leg mechaben John jagaji Israel ko ne chicken dup ko chicken ga banpe tanken chicken je chigale shingne tagane ga tajirom ko gwai roi ga kene tiken roi ka kumero chungne me tiken ko ne lokot mitung wat ken digan ten ta ko de dan chicken mo ko gogon dine jen bule la kwara en gogon jen chala ne da mo ne ga dol bo mi ga dol kinga shol palace min shengathen jaro ke ji kwara ta ganga tila de ne bona tai ku kan kwara la kwa ngeje mi gwa ko ne ba gogon dine jen ba wo so chi tang ne le la chicken le la politic a chen churum ne ram
ramanong de kwai mi shi ko ramame yo dong ja kwai dong de ju de yo la ja jurna ba nak ko yo chango gwa ko ni bene yo den bogolo tede chabele take way mi dong ne bele take ramale lien de competition e ci ji fer system ku ngot ko la gwe ci kan nga lo ya la nying la ka la le kan ro de na ko ne te ci gwar ti kan nga lifestyle en mu gwe ken ko ne an lifestyle en mo tarama par ka kene la ajana ku jisis joko shangshung wo kana chapar mu wala ni shangshung ni juza makadan ka biya kanta ka biya jajab kacha na jogo shwaya pala chika jifersis tela shunge ni marke ne ko bran kula pala gwe ke jene dial kachi woga lo kam share ramle fersis kana ramle sol bogo ti chul wakot kashuran fersis cholar an la nya kam wal wal ka diok lan ta ka diok ka joka la nya kam wal wal ka re shang long ne dia so ci shang la ka kan shang ho de kwar ko de pal go de ci pa that time maybe you kar so ci ŋɔaani dia ci je kan dia ngu me ci to ci kwar ko de gor ko be jag be jon kon jang nhiam ko be ne dia ba ke joko ne waje rudun ka duer be aka kwar ko ska ta ci leje ci ben ci jisrol del jog be re de rudun ko ska la ram no ngu me ci to ne taye cha lije cha jo ke cha go ko cha nak cha goro ne ba John the Baptist cha nang ne ko cha won yam parne hero che jogo ne cha gwalon ko ne di shek the more di kan ke shek the more ma chi a chi the more da God tan gor ko da di wo ke shek the more ma mit ko ne shek ka kan shek ma kan da God yes di shek ma di udol ga ko di ga de ko da ko de ko shot ban mi shek mi ta da God the more tali we ko di ku de nyokan ne more amani shegur amani shegwat kadu talaje tatono ke yin shaitan ci kwarkus kon loko to cikan dalat I know a culture ko kon ko mi shugur to ngode dong da ji jogo ne ko ne shek e be ko dab gat a der shegwat kadu mandi dab gat kara ani wadu mukan ani mor mukan madab ko goro bi shodo ko to wi mon ajane shi ko dalat ke tamo but kangash kono gome chumutere shi John the Baptist chungulel shi John the Baptist chungulel chowa cho Herod jogo ne shek the more chida mo ga ja adwer shi shega dan me kwala jogo ne shi shang no chida waje chata kai lɔɔc and then men me she gorka ne nyaada ko ne bungutere ko biga John bu kana nak now aye meritem kel ngesh kono en point jen shek alwakos shek mi shi jen ga shawde a shawma din shaw gor shek mo sheler shala lwakos mi shi jen a chakos mi din mi shaw pal a pal ko zin chawle Jehova ke Yecu kraso tawish lwakos mo sheler shala lwakos kwal sholo ne sheler shala ko chakus ko ken chago pal lwakos chol kono Catholic Church today ko chiga kos mishajen Jehova chikano nongre lwa ko te go kos malagwan ka gat ke ye ko zangware ro me to ro na bablo na wal mo kwala sholish ko chang ajen ku yen problem la nen te ga ket mitu ko wido mu gulgul mi cha le chara ga shang ajale yen ko la nen roma jen shang news ne je yo ko na me jen ko da pal ne but Christian cha wangnen cha shore shaitan chikana mashikana pe cha point jen Catholic ta cha winmon ke lew cha lokol ke lew cha neten kulel shongo wade cha ganna kan dial and then cha shang lo cha ger ka cha kud goyni cha ganongre cha kan me chene dial cha ga khaire kan shang lo me cha rala man kulel asane kana pala kan e kon kan wada pal kan nyin goyni ken cha ga sholo ne kelir and then cha point lo ko do cha ko le sholo ne aman ler mugo kon Mɛthyu toka Mɛthyu toka ke Herodias kada ba John ba kula nakaje so point jen nyaade chawo shong gwa nyam kwarne Herod me ta kula jogo muji mit gor chalaro ya kama wijan so chumutere ti loko the chol kone Catholic today cha marchala to kumene dia
all the Protestant churches akan ku jawda lele gam ku kan le shon irun ko kana gorgo jogo kana ne yen sho palga Sunday en shang man shi shang mugwa a shang en palga ni shetan gaje ko bloy den bi jegne dial ku le jogo bi aga sabat tomorrow angu bi kana gor ba gor ne nak den wi jon ba gorga kana dial ku le shongo ki roy nuko ke ta me be benne John shiram kel karade John a symbol of ne dial tin shonko ba roy nuko spakal ko kosken mishu kwar sholko bi roy ne kalat tawe ajin John kaninde John miji shongo bi roy nuko lat ko gosken tawe ajin Elijah ko kaninde John ajene ku kono lenen ajene nyoso ka taye ta John ta nakaje kangash kono ko ngash kono gonde dial shuguro den lat akene shuro den lat in the time of Elijah but take a mita lar one many Paul mugwalong michana marore da bane mita ka min chalat min cha kwen ka kware ka ku Elijah so chi Paul chalar one many jirom choga jogode ka jiro shoga wal kel baskel so che sign news was ke Israel kajloaj let me make sure go on a PowerPoint take on the screen. Yep. Ko nyumaro di changba kwen ga jomo golgol yo bi kwen ka jomo bro do renya go. Kashwa thiec shukusne ka her. Kashwa thiec Jan Paul ko raja. Kashwa thiec shukusne ka her. Shaden. Han pointer Labaran Israel. Kwe Abraham kasubduel Benjamin. Kan kusneka ta shamek no wal her. Kuyen min shirai kos alar ka kui Elijah eno chakos pal ka kui ji Israel showei kwar nukos chicken go gunak chicken yignuku dak she does nihan karwa ka görkɛ nagda ka shukos alojide showei rajamadi je ka kwar menyam di je ka kwar menyam shogo walbanwan bas wal badang me kono kwan menan shukos alojide sharoda kap nei tibas dore dang baro tikar kamwal kakos bal ino ba kajen gwazame etedos nas tin ticha kwany ka post bankos so rede ku Paul la lat gwamene Paul wetem na me chi tuok kungu tuok ke time take Elijah ke time beka John abeka jak ko time John gane Yecu Kristo ka jak chaga matkel ta juk ko te ne tun wan la ron ne kan ji juice ta ko cikin kwari Yecu Kristo cikin na part chaga lok and then chaga gagra already but chukus charai ko tuk John chukus charai ko tuk Paul ko la bi jong ne ka ko kajen gwaze bi Yecu kaje chukwaro ko charo mo ke ne chi bas dore dambaro re gan Israel dial kan ne to chang me cha Yecu Kristo cha lok chikane to chi ro ko chikana no ne to akane to John Teredian kakane te chi bin kairar afterwards mela kula wayan ne cha ro ko cha jalat kala shang la kan reb no ren every day akane to te kwalo ne bone te chi sol charo te chi Paul charo manaredian ko la ga gore ni shang ene ram shelar ko ne iram moni ibe Yecu Kristo be gor ibe be pal be gor taw Paul cha war ga cha kanare lo ko ne to ko wa gor kene gur Yecu Kristo kene to no lat ka tono ta ko la ko no khut peg ne tin chakap
chen khabrode eno kun mi chemek alarane che ka loga but ne di chi jen ko cha kusu gwe cha gor laaro da mo je ne di tot belare din e je ne shugul to ko ne chen mi cha yi shu cha log e ji juice dial a cha jana chukuzwa kana ka lokan dial charor mo ka thanat radiant ka ta charor mo ne ti bas dor ray ji juice ka gwa ti la ja teten cha ne to ne cha tere cha ga shol ko pos banga ko kwaro ko cha ne dial ba ka je ajala ga shol ne shirana me no rode ba ko kus but kam shugul ben gaje mi ce ji nong nyam la ja kam mangor kala jang nije ajala ji wa kamrar re jang ne diala ajala ja la kono ajala ja mo ko loy mi ji dido ajala ja mo ke yere man bu ko le dal ka jare ngwane dial so chalar kon charo mi ci garo yin chalar ke leja tab shadon tab shad ka taidan tab shad ka taidan metumutin ka tai e shi me shi gok ne leja shaben ngesh kono ka samola nyam shogo wara bas jandara widaro ka samola nyam shogo jandara widaro yep let me put it here so yeah changmala right jode lana gorko balat gwama ko jinni marmo ke damarmo and then di caption anytime ka di business rodrigo kon a changlele lingwa matire torbelo thin then chiro dal shidara dir lonko shi bible shi ban shang ko technology shi kwaro ko sa kam kono mi ci kono use ka domo ko then ban kwaro ko ban jalla da kaga je kama kan shi tana na kapta da domo je so ka samolen yam shoga warao bas jandara waro cho ko kwishur da kusnyal shane ka bilok ko no kusnyal e be ye jaka ji point so enera mi kwaro ko mek chawo shi kwaro ko bilok ko kwaro ko min shaka je o bi general point ce ji shaka shede ce ji shaka lamu shaka je ce ji shaka ne bilane jaka adame shi kwaro ko shaka ne che kam ŋɔaani che kam roj wi mon ke lew che kam ŋɔaani dial wi mon me ko bi adam da men gor kwar ko da la wi mon gwame but ko shiran che nywan chawa adam me da ne cha shakrin chawa cha kon ba kam adam da den mun ko kon le bi jago ba kon mo tek ye mun ko le la Yecu Kristo ka ta ye kon gad adam ke kon cha kon ba kan Yecu Kristo chi kon bana gad Yecu Kristo and then chi kon ko le tede chi kon ko le tega kar ko ba kon cholo ka kon gad Abraham so shap kana min shukwara ko dare Allah ko kwidu gana kwida amaga ina nyimar ke damar bajin lamne da ngaji ni shanko goda ledo kwara ka shetan te ko goro ne shimin tare Allah ka kwara ko shi bije ka gwada muke no mal ga ya pinga bi bible me be kan e be kwen chawo bi bat mu kan shi gwini wang Yecu Kristo abu gwini lo ko ke boska tawo be bat communican boss bogo ken wang Yecu Kristo ko ne dal gor kan kantaka but tawo la lar ko lunu ko kan boss to ko shi kwaro ko kan ci kwaro ko ka kwan nyamdo dumno ngazno kwaro ko more ko jaraman ba boy ke lew kaja kaji kronis zaraw de shogo walkel bas jandara widaraw ci pola lar ka ken ji hebrew amane hanba ka ken ji Israel amanian ba kaga ken kwai Abraham amanian ba so malat Paul gwa mene news ne jana ko ne kwaro ko skana ne ka kana ga lokan dial Israel tete kane to preserve kane ko le jako barai ko ba ko le balarar mabukon ko nyuro wala ko ne te kwaro ko mulat ko na ga point kona mishi post ko cha kon no chikonda me nyuro wala te ga lokon no kono wuthen chikonda me nyuro wala te ga bible to kon mukan kwaro ko skana ne ga kana ga jako ne ba kon bala roi ne ka ke baroi ko banungra chikon musho me chikon da jek today da kon ngot pal kon kus goyni te kon ko ngash kon ko mene o buñ monta ga shang mo pal ga to woro ga nimrod mo kwal shol ga mo kule te ga kush
mun kule tege kush aku kon la ma ku kon la lel go ma ku kon la ben ngeje to kwal shol kon ji Sudan ke jijif shane gondo ondan ajara me togo ba shang ba ja pal ajara me togo ne ba kud goyni dial tan ba ga pal ajen gwan to ramashar junub Sudan ke ramashar ma kellew ajara me togo ba kud goyni ba ga pal kaji Sudan ko kane da to mutun long ajene kujel nen ko pop me chawo kangu me ji Sudan chaga shol choro go nyam den ko ne be stokin bago shim ka ko go ne ji won mon ko dong ne o choro lo pin shejen goje ji Sudan ko ne ka gad ko zaman ku kana la pal mun kula la shang mun ku kana la shol nimrod ajen the secret de woro go nyam ji junub ji nyam kwal junub Sudan be stokin bago shim gaja but kan de diala lero wi mona shirana da mangaj muke ni roani kan ga kwan bible ma muke ni kwan then mane kan de diala ko ken lero wi mon gwa mane da ko lat ba de gwini ga normal thing shaitan nyumar ke damar ngaja man lade ne diala chirudin me ku shaitan ngal diala ngai ken malat kan chigarudin prepare fully jira malaran ko ajinta gaga kam wini daro ajin jal ka dub daro ajin jal ka shar daro baram ku yele ter mun kwala sholo gon jangne charar alaka completely men ganga ko bitaga pal kwanya wala ki bi shong nugo o ti garami kwaro ko da kwanjo dum kwala sholo ja ka ye ko ganga shetan din ko chaman gore shabla bar gwaza bene mi shetan ba kam long ka loide ke lew jira makarar alaka ko bi shong ni Yecu kristo ko bom loide ke lew bi pere yul bi shenaga point bishenaga dual michalat kan michala railet ka mekene dual kene tadwi pamun kula la Yecu right now ta kon tem me ka coronavirus pipen ta kon tem me ka tom ne de alpene na sharna ga de mu charna ga de thware ban mi jeng ne den coronavirus ben mi jeng ni jen long den tom ko na la tom ga ja ben misabu goru ba jen nga bible misabu goru bu re lokut misabu goru bu kwaro ko bi pal ka guto bi gorge mi bina nen baraka na wishar mi bina nen ko ne en kuma man da ju ko la ganga jen ko goru ju ko goru nakdo jen bi ko la ngaj ko ne long du ke lew kene bom du ke lew kene tek du ke lew be ko kwaro ko skrona ban mukene ne la re shar do right now mishi gorko bro to prepare to get Elijah right now. Mishi gorko ne bro to cut out of all the things that we want to nigga taichi. John charo the way kin yin na the law we shang ne da do ar karade. Shamanu tore kenengu keneragne. Tencha shamana. Mikenero to cut out kishang shingana we want to allow take to want to go loy to kuro enjoy and all this and thing. Yimar time jetiak damar time jetiak. Time dan jetiak along mugoro bro to yalaga. Ka kwaro ko te ye ko te ja wuje enra mishi jangat eni ye ko be karaman shiro da yalaga a shi dole ka leuce ye dole mishi ye jagwa a shi ye jagwa a shiro da ku wayar jangne da yala shi loji shi ku ye jagwa shulo de lep shetan ko mu lo dush lep shetan jawo bi shetan bo ben ke shetan da mbaro ko ken shanu me ku lo gujo ne tire wano wal be jangne jen mo chaw dole mishi ye ku gangne je bum lemne ne je Yecu karasa Yecu kristo karo da men dom sig welara ana do an sig ta to duel mi ji jawdalen kon ko mu Yecu kristo bare lo da kanyam ko kan shi tugra dan tal ko me bi shetan la bengaye and time to continent amenita ken kurishini diala ku kon nen gwame shiga kairar rudin shiga kairar ko dopko
cha kwar ko cha le ka gware no ka yin community ka dia nong na tin da bo ba julyak ka ba kon go ko kon shenga ke ban na malat ba kon go ne to kon ka titine ci shaitan ta ku ben ga shap ko ne kan jilu ku ne dialan ta bu ko rodin mat go kel ram bu ko la ko ren e jen pobo ku ko ne la go gom men ko la shol a bible ko ne e jeram ku le la gon jeng ne ke man of sin binta ba message ku bible ko na la won ga je awat men ko bible lat men roine cha ku la kam kon ko bu ko shol news ko te ga jaw jang ne dan jok ko ba jaw jang ko do ba nyaw lo jala jaw jang men de den tele go ma balat ga je ko biya wi right ko ma wi la bi no woro tom point lo ko ton bu wi right ko ma wi la bi ne je woro tom point lo ko ton and then bane dal jogo kantine roini no na dak pala ga dal kon tan la no Yecu ko so ben kan ngai ko ne chalar ko re bible ka godo ku yen la ne je na ta ga mal tawo bi dak ba yamam shine ga mesh ngo ci ga ne ga mesh da ba gatka mala dun ko ce je ko ne de mala bat tawo tan mal tan je lat kamala ma ba ko kwarokos ko mala bene ko kwarokos gone je no long den mala ba ko ji won mon me ci ji won mon gor ko da ko rin moy kamal a sinimrot ci ji won mon dal ci go no ngwa kel ko bu ko rin tatrai kan succeed ci ko do ba pin amene mala ku kan la tatrai den ku kan la tat ko menen ta wi mon ta ba ben sun ba dak pin gelo nyimar ke damar ci kwarokos ce Elijah ce kwange gwaidan ci na won ci ne dal ci rude red kos ci John ce ben ci dub Yecu Kristo ci ga balat and then ci Yecu Kristo ci ben ci ne te nok Yecu Kristo ci kana nok gwada ben very soon ka jen gwada to content ko ci kwarokos ci rodo megne ka gosne ka dialata ci rodo megranda kel ka Catholic Church ci rodo megranda kel ka Presbyterian ci rodo megranda kel ka Seventh-day Adventist joror me ran kel ka Methodist kane diala ton run bakan non kar ko san kwala chola barare bible kana mena braro ra je ne ngwate sino bana joga yin shabat malat ka jene rai bible ga ba joira ka ta cha Elijah cha joira nesh kone eno me loke long ken jus me kwa Yecu Kristo le nakaje e joga na ko ne and gat kos nesh kone me kwa ja kwa gale nyir ka je long a chwa na kan dial mene jikwari Yecu to ko ken awla ken ne Yecu gat kos amene this time to contin gwame mirror ro one ko we wish are la right ko bes na la kobne ka gagbang a chan ken ranu jogu bereji e bera pala ku du ke be charai ko damal la kobne na ga ngeng bang just ko chalin ne je Yecu Kristo a gat kos ke bana ba win mo na mene ba lunjok ba win mo na be ba kan nyok ne de la kobne go guirano ken yogu te tat ken ni wana tayno go dala tat business go dala mite ga ramle alla de be nuru nu be dala be ga chika no so to kon ken job nyumar ke damar real rodu no ka chwanin lingni shur kwar chi sholane mishi kwar ko chi shol ko ne bijala de ka lene ka galoy du kelo kos ja ganga ka wudure reka ban mishi kulo re ka yo be kulo gang re ka no ka tae che Elijah shew gang re ka e changne me charo bar dor tal fiu ko tal kon chew me da kana lu da dor ke damane Daniel dan jok masna ga dan jok kana ga jako cha ko yor ma cha ga jako ba ko yor ma but choro ko nyodre ma and then choko ko gang mani Daniel kana Daniel gang ko cha yor ai loine cho Daniel palo ba yor ai loine choro ko nyodre loine mani ni de jogati chuko do bi jako ne chuko do bi pen ko ne chire ga chicken bi ben your way but go then chuko ko ben la dong de kan tik du ko nang then ko ko ba ko ben Yecu ko kan rek and then ba ko fa jok ba bom de be ko nyonna ajala na lene to wana long ne to wana long
enjoy shi to we mon amichi kwaru ko da rela ko ne shang longa kana message ta ji sabat ke ji 7 adventist agwa me rela ko ne de message mo de len triangle message de len ji won mondial agwa me rela ka but coach narudi in lor ka dwal ke dier ngwan won monati tinai ngwan ta kwaru ko ta da ban pin na goro ro den gwa me dara ro lo and then te tarami shungo kiko but te tegane de tot chiruden kapin a chiga roj bona a chatina ko gwa mi chalen ko yes me chiro da lade tu kwarte ga tetin ka ken de latka bare je kwala lar kela gwa mi nyama kan da mare gwe keno ti tom ti wuda we wata ka gwe keno ne shi chinalo yire lene wona ga final and final be be nyama kan da mare ejen ku kana lalad wi mon gwa ma ko ne te jom gerode jom gerode men gorke no we me balar ke jerunu be ne dial ko ler ke ninda mbakel and then mungutede buna ko long shangal long kana ejen bu ko shangan jol mo ko chol sunday kata la na kula joga ta mu kana to misali warga tungo man dani shaji bin no go ne belat menurun ba ngong ne ji ten ko ne mi jini shi belat ka shang longa der ko wer shang chibele let ko cha yor penya langor ko bene dial bu let nin namba kal tele shang longa na ne shang kelon ko la shang jol ko rade shang ko la lar ko ne shang la pal shang tan yalla shang ashima shang jawaba mishro la ko bi dierejin ke nyin wata ashiba palokus ka chiro bu sacrifice ka kwide and then ka touch pen ga jere tumngana men shang gwa ba shang longa ger ga je it's going to be very hard keje so nye mara kanda mare nyoz ne kon ko ne kini to content bi kwarmi shalat ka yeleja ka me shalat ka john ko be ne ga bako lojrar ka der belat but jira ma bi jawlengo e jin bro do kanona mu jaw kwarni Yecu leng a wiban kor then kwar ko beta ka kailo ay gaje ko ngoni jin ko tani jira ŋɔaani ku diaal ngoro ga loy du kelo ala jewa kwar ko on ponye mene jala lo ko do ngor yang pala ga shang do den bu ko ba gonni nyinko a deception shaitan e met shaitan no mshuleng ne kwarana kwar gon bir me shaga wujmon to ga ga shang jol to wona ga shangat kana wena ne to ga shang jol sho shang rawda la bela cho la webe continue ga shang ndio den sho ko lu njo ga shang rawda kana lelo gwere ne step by step ajin ku kon shang lela ne kana menen shi shang tamu chama kan kuje me bo ko kuje me tawa ajin kuje me la ko la kanya tin shang ka bo ko kuje me ne so Quran kus tawalla ka dial gugde kelo men tala penchana batol comment chibarar to da chawo be shongten forever enemy talar ke ta gwar pire bible kan me Yecu kristolar kon ko henshen ba ko babun bongot ba ka ben ger ke ba lwarin gong no ba ka ben woy ba ko ba ka ben yosna ka so ramu laro ne titi chaga woji ku Yecu kristo kan kwen bible go chu laro I chaga woji ke chaga pel ko la ja wel nga ka pastor ke la ja wel nga ka elder ke la wel nga ka jilo ko tene kwen bible go pal ko da nyodo reide Roy ko da mamake ni kon lat abnaga ka ji ka ta ci naga ka Yecu kristo te ga gwaton mo jortan ko dole ko na gwe ka ta ci ro da la ne kan nyam Yecu kristo ene go malaro ko yala da tan la gor no babbo ko do ci Paul ci jena men kan jak da waro ci roy ko dolat ci kan the same experience ci kan jak men jira malaro ko nyimar ki damar ci Yecu laro ne roy ko da me kan ramon kule la koru kana lostin manager ram kule la let tawtele mbai lot kaje me chalet ko kor ba let kaje so me la rina roy ko rai na wala na panetit ken ngi la na panetit ken ngi okay ne men jia ken no ken wang na no bat men jia galat ken na ken wang na no bat ne men lo kaje kor ko la den to go telli ni jidna ko ne bna dol akan lingata
go the wina jokuru ne pal kus ni jeg ni jega ler jega kwel jega tin dial na ngat jega nyon chigan go nyer chigan go dag kan dial ra mu ko wala de la jog na men jeg ni chan jensen den bi kula nen ko shetan gulatan go man jar tore ne dial kula la roy ko but kon tamane dal ganu to one dial go kon yeah, everything is good but don't worry about it kwero ko lara ma shola get time de lara ma shola get time de but pale long pale kon yos no kon ko bu ko roy ko bu kon ngalan ramal la raydan kwero kos muken loy lebe wo ngabi pala gwa abloy biling ne malat kwero bi wala ne je kwero la ren chukut je bilon ko je use mu ejikti ga roy ko do mi la penya already ate ga roy mu ko mi chu roy ko don kule la roy ko don ga dawo be banama be jeng ne chan la loy ni jen jok shiga manga la loy yer so nyemar kan da mare de limni ye anu gwati tene pale ga sunday wala pale ga sabat pal kwere la shego kwen bible go bro de jek ko te ga tungwana long to dag redo kamu wi jaw ko mu wi jaw len be je boss ka doban go ara mun kul shong nam dun today shal ga sabit dab ka ga sabat ta ga jen no normal life to ga ji sabat wona na lo ko luina jaw wona ga nin community ne luina jaw shingna everything is good telam go an me dab ka tete ka sabat ka 35 years ni wal share la tare sharga da len guinyo ne ta ka 7 day adventist ka kane da ci korkus ka met ne shang uyi shu ka so ben tel lug mu kan chak gor tel lug mu kan chak face ni ja ba kam ngana ran bidu mo ga bu ne rol nal gweje ne jaw kan ci sabat dial kan ite wona ka rol nal without any doubt ban me ta bible chaje da cha ba kwan ka ci korkus cha ba nyongo tara jaga la wala tan dar yir ta ne da tel ni gwa ma ci chak jeng ne ja kamere mo hunno ajen tan ku shetan ala jako banan yen gaje char wai ne ga chaka bu gor ko be ji jogo gwa ci bitin ajen gwa ngwane jen chura chak wan chu chak chu ke chu chak wo sham ajen gwa da gwane jen chu chak palaji da pinyete go lingne kene da tinyam ruton bat chawo jiran mu kene bible mu kene kana be ko ne be shar karodo kan nyam chimin jega wo ga ji shi jangaje so de shomne yenya mara kanda mara tikon ngani inde job kan dial chala re bible kan dial chaga fulfill kan dial ci dono ba shang ngo ba ger karwada ajen no mo karwada ci dono mu wilim no ne be shang ngo ba kon gere bro do kulu ja ko ne bu kulu waye zan ta chaku shong shang ngo ba pal ga shang ba la ba ngot ci bi shong no ku nyumar ke dama mekenero real karena mekenero real kan yang nin tamene ci bi shong no bion ko shung no ku pan ba bulon be jelo ko tun wana long to dear kana we monete jakaroi ko be shog loina ko gware so jen gwato de mede share ko kono gan mare ke nye mare bu kwaro ko be kele ye ne diala ta ko australia ngoda shang longa ye bu kwaro ko be bozre shang longa de ne diala ta ka afrika ta ngo railwa ko ke shang longa ba bu kwaro ko be bozre shang longa de ne diala ta ka western hemisphere ta gula ta ka us kana canada be shang longa dun gula tok bu kwaro ko be boston kama te kar wani da kon share ka gwado me because ye boss nya mara kan gan mara dia apos korani Yecu kristo ta ka yendial kashan koran chana ja loida ka pal ka gwato da kon boston ka jen gwazo ne chana pal gwara mo gon shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob kwadina le ko jijin kwara ko smral ko ro rongo ga lek lus ko poñ kwadin chaga jiti ko khaylo ajum ndir talpa pala dior ko ka gwadin kalang ne grim Yecu kristo
Kyang ne ga yedu gwadin ka tin ne ga wayno ko. A shung ne shung ko gwadin ka bum ne gwadin. Rep ngas da gwadin kalam ne bum gwash ne de ner ka tin jak tin to gwadin. De kel ga nyam mar dial kan gan mar dial bur wayno titling gwadin. Ko mo ke shop lo gwadin ka kwendien ga wayno ko. Kamite garama gwadin mite garami ko struggle ko daro ridje ka te ga to de jok. Jin kwar ko la ne dial khalun. Tejo gwadin yede wore loj ne dial. Boss ne khoi loy to shugar ne Yecu Christ mala para. No. So bu kwar ko zbet kel ga yendial. Enda mandun sebit bos shol. A let ko nyal indinigen kangwak dial. Nok bana ka wane ne de jinen bo. Ko le de kwar ko zaka. Ko kwar ko se sholaram kel. Shola no kondial. Kami che je shol ni mar ke damar. Shuji de shuje ping ping. Ena ram cha da wi mon ke lew. Tu kwar ko kdor mabalat ka kwire. Ena ram shi Yecu Christ shol kɔaarɛ. Tega kor mi cha kama be betet. Chaga mala de la jamai ka mai. Kana magzine ga. Ko bo nyenga kwan jang. Tungno mi chu kwar ko da kamji ko belat. Len kwar ko zaka ka loy de kelo. Shuta ga dio ka shule jodo. Win mon ma ta ka good. Ka Yecu chawana bene ko bane dial ba ka kamush ka ten dial chigan galat. Chalar kon Paul ko ramula de thai. Men banger bana ba kwe. Karamula de didbo. Chawa men banger be didalong. Ngai kon ngo por kan. Mite garamla purne kadala dide. Kamite garamla nyona la purne gwato gwan ci belji ga shek. Lara jaga panji je chui ga por bat gwan ku ngok ku mi ngona leben. Lara jaga ko ne ci jeng ne tot. Ajen beto. Anu ko korpus. Betekel kondial ka be pos re roine ga.